Bog svima ekipa, dobrodošli na Velar kanal. Danas ću pokazati kako skinuti i instalirati Office paket, konkretno Microsoft. Idemo u Start, pa Microsoft Store i tražimo Microsoft 365. Evo glavne aplikacije, da tu je. Kliknemo Otvori i vidimo besplatnu probnu verziju. Radi, ali samo online u browseru, treba net. Eto, za offline kliknemo Kupi Microsoft 365 što omogućuje skidanje na komp. Imamo mjesečnu pretplatu. To je to. Kupite i odmah kreće instalacija. Uključuje Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote i ostalo. Kliknemo Kupi sad i počinje preuzimanje. I to je sve. Bio je to Velar. Vidimo se.